Remikap ta chi wikamdai pawing. 2024 photo electoral rolls draft shock hire. Shorkarai na mayakang rokwira na ensam na agitation ng sam hire. Like yang Thor aji Tangkhul Express wipaw Chungsangla Jajo inapami dalay paw may sign nga naumsa. Manipur Assembly Constituency Saikor 2024 photo electoral rolls draft kathar shakaire. Election Commission of India na atam kakni hai kasati sure draft ji aya state with electoral registration officers ping na phong mi hai. Draft Chief Phong Mighai we press meetly Manipur with Chief Electoral Officer Pradip Kumar Janakahang. Draft Electoral Roll 2024 we issued the state we electors 20,08,432 lay the 2023 roll in Ngatamaka electors machine 49,422 suitada kleina. Polling stations machine 2,955 lay delay Janakahang 2024 Tharau Tarik Akanda qualifying date sada special summary revision habokaira. Application forms electoral registrations officers, assistant electoral registration officers, kala booth level officers li physical forms misang paira. Online ay nala voters.eci.gov.in li misang paira. CEO china ayan mobile publicity awareness van la juhomi da kangachi malay la masyunay nagasa chingri gai elections kuikara gajituing shit kuyaira. Mobile publicity van CEO Manipur na Manipur Innovation Society li ngashikta ngaran kamina. Kanmet mashud maram yarili hang chitay kawai van state we ajikun ajikai saiko ravashungra da laydalay. Shorkarai na mayakang rokwira da ensam na agitation sara da tahay kasa masalwi tura. State shorkar na law and orderly pan naga yarili mobile internet Makami atam kasay sang kangay kasay sang da kachang tharo kagi jura. Rod kamarad magshok chingri aina kalay madailag aina naga kapungbam pinghili internet majuho kami mangi mana da long da na shorkali makamya pongra shumhaira. Mobile internet makalay hina itumwi lay katam gashi lansimin karing karakli taka sadza gahay wi sipusala shorkali hangra shumhaira. Ka shorkarna na tayang mighay wivang naga katamnaw long na thanda agitation hapo kaira kasana. Itum na paning pai gaja jahon tang tarik magkada matiye na magkada pangatang ensam na kangahotli katom da naga kapung pamwi katamnaw long ping na shorkar office show lonwami da agitation sajitayayra ka chilila matay mila Manipur shorkar na mobile internet ban ajawi tarik turmada aka inatang da kasay sangahay na. Chithalala aya ngaya maya kang rock kapit ka shock atishuda shorkar na zimik show phanga thangwe alungli internet juho mira kala assistant professors shaka hangchuko we result November tarik khni we alungli shock mira gajim yang rock haira and samay na shorkar kang essentially CM na zangda and samwe minganin kala Manipur Chief Secretary na Higher Education Commissioner la zanga mayang rock hayot sagay na masa shock aka and samwe agitation hapoglira da hangsanga Ukrul District we AIFFD course kupsanghaira course chi Imphal West we Sagolban Henaupok ground ni rungmi da coach educator CH Rabi Sankar Singh na yang sangkamina Ukrul District we AIFF na D course cha jahontar magkada gutum tang hapok laga aya kupsanga Amfa we azingli Ukrul District Sports Association na ngaran mi da Ukrul District we mi magkana training chili kazang sampanga Kanjutay ning kasang nauping wivang chikata apong kami AIFF na Amfali Utsa General Secretary na ningishitara ka pong shoka. Itum na paningong pai gajya ajikum mayo gachangla Utsa na ngaran mida Ukrul Headquarters li AIFF course mapung palak ay nakupsang. Course chi coach educator Gyan Mayon na Tambia. Aji Ukrul District li AIFF categories nga tatay with certificate holders hang trukada lay. Pau hi Ukrul Times we ay nakakwina. Manipur BJP President A. Sharda with separate administration Chan Porli, Manipur Pradesh Congress Committee na makamya pong shok haira. MPCC na Gahang State BJP President na Gahang chi BJP MLAs pingli kakanmang maning la Manipur with pakawai kasali sa gazituina. Itum na tay gaja kuki
pingwewang administration ngatei mi khawai merlak aina poda kapitli shoi gasa kuki MLAs tharang chai jili shiniva BJP mina kala kuthum jile BJP sarkar ka kutom nawbapam kha shardana pangmeli kharjan ka satharan separate administration kupoli BJP MLAs zanga gaji chithil hailaga maramchi ridawi Congress sarkarli phensang hawa State Congress Working President KH Dev Brada na gahang A Shardawi tuiji Rod Kamarat maramli Marina yarili pungapa khawai gasana Rod Marat the Kalaili Saran ot ngurudai BJP mayam shok pai mana kala BJP sarkali yarini election attempt Judge Sara Gaji Congress kathana china hangsang Relief camps pam the Kalai Labor card holders pingwit now ngarali katam gashu scheme yaw khami rani aya chief ministers secretary di kwika hair program chi Manipur building and other construction Workers Welfare Board na makokmiya. Chief Minister N. Biren Singh na masowo sada labor cards in financial assistance pangran samiya. Scheme chiwi azingli labor card kasing pingwi naungarali lupa ting panga kamina. Chief Minister N. Biren Singh na kahang yam zata shimpam ngachay gahay ping chiwi langga payli ngachon kawai agriculture, horticulture, industries kala liram gatay we experts ping na kangasan na kwikami dalay. Si rahaw gada relief camps wivang shorkar na blanket la ngaran mi pokawre dat biran hang. Rod Kamarat apam shong tingpun luivat kawa richum nao pingli ngak mi kawai security forces meeting kani shapanga gada chuhomi haira de CM hang. Rod Kamarat ki na maram sada lui langpo kahai pingshili shorkar na compensation mira chuwivang home ministry na lupa 38.6 crore sanction sami haira kajali CM biran hang. Chuwivang lui yang kawa ta kana la Kashiman aman court ka shok hikta deputy commissioners na sami rechi. Let lushit ta ajawe kamataya bawing. 2024 photo electoral rolls draft shok hair. Shorkarai na mayakang ro kwira na ansam na agitation nga sam hair. Achu pau hiling chang haira pau ngana da klai na tum sai ko re ring bha kala khama haya zimik show ng sa serena